Привітання, сябры. С вами Марьяна. Сегодня у меня будет такой видочек с улицы. Я гуляю, атрымліваю великую асалоду и хочу прийти у сквер, у парк такой невеликий, и знайти там скамеечку, посидеть, поразмаўляць с вами, поразважаць на некоторые темы. Только я поспела опубликовать свое видео, якое называется «Два в одном. Рефлексия плюс меркаванне». Только я поспела, справа ў тым, что калі я записываю кавалками и недостатковое святло у меня там свяшчэнне, я вымушана высветляць крыху свои видео. Пересячем дорогу, и гэта займае потым доўга записывать гэтыя кавалки. Потым, пакуль іх змонтирую, атрымоўваецца, что гэта патрабуе час. Таму мои відэа выходзяць, крыху, напрыклад, на дзень, два, то і тры, пазней таго, як я іх здымала. А за гэтыя дні, 2 ці 3, жыццё уходзіць наперад, адбываюцца падзеі, я кагосьці паспяваю паслухаць, чьи-то меркаванні, і падслухаць, і услышаць, і прачытаць пра некаторыя факты, якія здарыліся, там адбыліся, ці што. І тады ў мяне ўзнікаюць новыя думкі, якія я таксама хочу выказаць. Хто хоча, іх паслухае. Я тым часам, зараз я ўжо буду за кадрам, пакажу, што я ўваходжу у лютэранскі парк. І там шмат скамеечак, шмат месцаў. Зараз уже вечарэе. Пакуль мой твар яшчэ бачны, да? А потым ужо, калі будзе цямнець, тут загараюцца добрыя ліхтары, і таксама ўсё бачна. Будзе такая вечаровая карцінка, калі гэта яшчэ тут буду дагэтуль. Так што зараз уваходзім з вами у лютэранскі парк. Глядзіце, тут при уваходзе гэты дварэц или палац шлюбаў, там каплица, и написано, вот там унизе на плитках написано, хочу нагадать вам, лютеранский Содас. Да, не парк, а сад, я думаю. Давайте я вам покажу. О, видите. Что тут такое? И вось Содас. Содас — это сад. Каплица. И тут добрые такие дорожки. Дрэвы мне тут вельмі падабаецца, не толькі мне, нам с Олегом разом. Ён сюды регулярно приезжае рабіць свои практыкаванні. Вось. Вот такие дрэвы красивые, пригожие. Нагадаю, что каля каплицы, мы тут уже здымали, есть вот какие-то могилки. Каких-то лютеранцев, я думаю. Заодно покажу вам, якая тут вядзецца будоўля. Супер будоўля такая. Раней мы тут ось приходили на пикнички и сострыкали закат. Мы могли ось там бачыць заход сонейка. А зараз вы бачыце эти подъемные краны. И тут будуецца 3 будынка таких будзе шкляных этих концертных заляў. Зараз покажу вам на картинке. О, бачите?
ось один как бы будинок буде соединяться з іншим, і таких буде 3. И до их будет вести вот там снизу города великие приступки, лестница такая. Вот. И там будут, видать, концерты. Это вот на заборы, да? Але я вам зараз покажу. Зараз мы знайдем какую-то меньше великую брешь. Я покажу, як тут буде лепш бачно. Ось там где-то є брама. Який котлован тут уже виритий. Но треба ж вам не тільки то, що я скажу, але щось і показати. Ось буде концертний зал такий. Поглядите на... Это шторка такая на плоти. Ну, а тут еще что? Ну такая же картинка. И давайте заглянем. Я открываю и просовываю свою камеру. Вот, ось вам, пожалуйста, коли ласка, покуль ще не стемнело. Вже ниже узровня землі, там такі котлованіще. І туди наперед. Подъемные краны. А там вот мы были далегляды наши такие, скайлайн был Вильнюс. А теперь буде эти будинки закриють увесь вид з лютеранського парку. Ось такі будинки. Я не в особом восторге от этого будаўніцтва и ось таких концертных залів, хай-тек такі. Мені це не вельми подобається. Ось. Але я дагэтуль шукаю скамеечку. Я люблю, каб було как-то пригоже. А это я не вельми так лічу, что это так пригоже. И одразу 3, там будут, конечно, разные концерты, ці что. Ну, я лічу, что уже в Вільнюсі таких концертных залів полно. Ну, а може, яны хочуць, калі-небудзь, каб была магчымасць, напрыклад, Евровидение, Евробачение провести, каб была какая-то огроменная концертная зала. Я не ведаю, чаму. Городское самоуправление, те, кто вырашили все это побудовать. Ну вот, бачите, придешь в парк, хочется так потихо посидеть, позаписываться, посидеть у тиши. То дети, то собаки резвятся. И вот я не бачу такой какой-нибудь отдаленной, такой уединенной, спокойной скамеечки, на якой б сесть, каб там и люди меньше ходили, и собаками меньше. Вот, бачите, дым бросают всякие штуки, и они, вот мячик бросается, бачите, палочку. Я памятаю, як мы 20 годов спустя с одноклассниками сустрелись, поехали на Белое озеро. Столько годов не бачились, особливо одна одноклассница пришла, яку мы вообще 150 лет не бачили. Она приехала с мужем и с собакой, такой черной, великой. И весь час у нее была вся ее увага на эту собаку. И все, когда мы пошли на озеро купаться, мы все коммуникуем, смеемся, а и она все своей собакой, а муж ее здымає на відео. Ось тоді так само здымал її. А и она все, палочка, и все бросает этому собаке палочку. Тут носится и ловить, а с нами не коммуниковала. Ну вот мне было это так немного странно. Знайшла скамеечку. Сподіваюся, мені буде бачно. Тим більше, що я двором сижу до плоту, який вокруг пресловутий
амерыканскай амбасады, а на гэтым плоце шмат камер, і яны таксама в адной з іх бачыце мяне. Але тут што добра, што у них уже зажгліся фонарики, ці ліхтарики, і яны мяне будут осветлять. О, комары! Ну что, я хочу... Вот, бачите, комар прямо перед воком летает. А хочу сказать, что в попереднем видео только я выказывалась на конт непрофессионализму и предвзятости Еврорады, журналістів Евроради, які вельми, ну так, грубо кажучи, топять за сярошку. Просто я не ведаю, вот, сябры, ну задумайтесь, хто больш-менш думаючий чоловік. Няўжо вы не бачыце, што просто ідзе кампанія по, как это сказать, по продвижению, да, по промоушену вось гэтага мужа, гэтай нелегітымнай жанчыны, просто толкаюць яго ўсе сілы толкаюць яго на палітычнага лідара. Я вось думаю, чый гэта праект? Хто задаўся такой мэтай? Чые заданні яны выконваюць? І вось якраз за гэты час, за гэтыя дні, я раптоўна, ну так, робячы свае справы, ведаеце, я ніколі так не сижу, просто не слухаю, я заўсёды штосьці раблю, а сама слухаю. Ну і вось робячы справы, паслухала. Я ўжо назову гэтае прозвішча. Звычайна, вы ж ведаеце маё правіла. Я не называю прозвішча. Але я паслухала так званого бізнесоўца Вадзіма Пракоп'ева. І на Еврорадыё, конечно. Но гэта ввогуле, ну, я лічу, што ён сам себе супярэчыў у чымсьці. Але, конечно, тое, як ён прадвігаў гэтага цярошку, это просто, ну, да неприличие. Вось все, на ним свет клином сышоўся, і ён такі-тукі можа, і быць прадстаўніком у Злучаных Штатах, Беларусі і беларусаў. Ну, это просто смеху варта. А сам адначасова кажа, вось у чым супярэчнасць, ён кажа, мы з ім камунікавалі, з ім вельмі, ну, як ён сказаў, ну, не цяжка, он сказаў так, што калі гэты чалавек выспіцца, дастаткова паспіць, тады, кажа, з ім можна яшчэ пагаварыць. Тады з ім лягчэй. А калі ён не выспіцца, то ўсё, з ім вельмі цяжка. І ён, как же он сказаў, такі спрэчлівы или які. Вось, і я, напэўна, вот так думаю, у жыцці мы кажам, тады ён псіхованы, такі неўраўнаважны. І сам же кажа, мы з ім тут пакуль камунікавалі, двойчы так паругаліся, пасварыліся, а потым памірыліся. І ўсё роўна толькі ён можа быць прадстаўніком Беларусі. Ну, вот вы, людзі, якія думаюць больш-менш, я да вас адрасую сваё пасланне. Ну, скажите, гэта нармальна, каб такі чалавек, ну, шоў палітыку, а яшчэ бы мы яго прадвігалі у нашы лідары альбо там прадстаўнікі. Потым ён дае такія яго характарыстыкі, такія рысы. Ён же такі малайчына, ён столькі там діджеем был, ён такі творчы чалавек, он был діджеем, ён піша вершы, ён штосьці яшчэ там, чуть ли не музыку піша. І я вось думаю, ну, а ці гэта такія рысы і, ну, як сказаць, патрэбнасці, да, для таго,
как бы быть политиком, и политиком такого как бы уже больше-меньше серьезного уровня. Ці не означаю из слова этого Прокопьева, что Сярушки самое место это массовика затейника, яким ён и был усё свое жыццё. И я, конечно, не адмоўліваю, что ён мае, можа, нейкі вопыт, можа, нават і добры вопыт, паняцця не маю, якой якасці ён быў массавік затейнік. Ён сам себе хваліць, а як там было. Ну, калі ласка, диджеем, праводзіць дыскатэкі, да, вечарыны якія-небудзь, на якіх ён пачытае свае вершы ў тым ліку, пакруціць там добрую музыку. Магчыма, ён таксама можа і быць і блогерам, здымаць і шорцы, і такія паўнавартасныя відэа. Ну, вот это, мне здаецца, это ягоная справа. Даваць інфармацыю. Вось так, как ён рабіў в Беларусі. Ездзі, здымай што-нибудь, да паказвае. Вон Ілля Варламов у Расіі, добры блогер. Ну, зараз он уже не ў Расіі, он уже інагент. Але колькі ў яго відэа, ён вандруе па свеце, ён паказвае розныя гарады, вуліцы, вобраз жыцця. Ось, Сярушка, напрыклад, захапляўся, я бачыла кароткі шорт, дзе ён захапляўся, што нейкія там чальцы парламенту якой-то краіне ездзяць на роварах, он такія адкрыцці робіць, таму што ён ніколі не быў за мяжой. Ён толькі, як ён кажа, у Крым матаўся, ну, рашка не засчитваецца. Ён па Расіі там вандраваў, і ў Крым, як ён кажа, да свайго святара. Ну, я лічу, это, конечно, отмазка, это легенда, такая не вельмі прыгожая і сур'ёзная. Вось. І для украінцаў, конечно, украінцы ніколі не могуць мець стасункі, нават калі ўявіць тэарэтычна, што ён стаў прадстаўніком Беларусі, каб, напрыклад, з Украінай устанавливаць какие-то стасункі. У них чётка есть правила. Ніколі ввогуле не пускаць Украіну і не мець стасункі з тымі і выганяць з краіны і лішаць грамадзянства, хто пабываў у Крыме. Ну і все. Ну, а які ж это такі прадстаўнік? Вось он далей свайго носа не быў, і зараз вот он тут такой, знаете, как вялікі ребенок, такі вандруе, ніколі не быў за мяжой, не бачыў розных краінаў, і захапляецца і Злучанымі Штатамі, і рознымі рэчамі. Ну так бяры камеру, здымай і рабі. І, напрыклад, можна назваць свой канал замест краіна для жыцця, свет для жыцця, альбо розныя краіны для жыцця. Калі ласка, прапагандуй, якія там умовы. Ось. Можа, здымай нават ты же. Ну беларусы адмовяцца здымацца. Яны, конечно, баяцца. Мы ж усе баімся заўсёды, каб нас знялі. Ось, таму, конечно, эта ідэя не падойдзе, не падойдзе яму ездзіць, здымаць, як жывуць беларусы ў розных краінах. Вось у тебя будешь два в одном сочетать, значит, и вандраваць, и канал працягваць, быть блогером, показывать картинку, показывать преимущества розных краін, альбо недахопы. І ось так, можа, будеш, монетизируешь свой канал, будешь неяк зарабляць. Ось. Не, ён ось хоча пераплюнуць жонку. І ён, конечно, амбіцыёзны, вельмі. Ну, ведаеце, амбіцыёзным быць добра, але по-добраму. Калі чалавек хоча дасягнуць какой-то мэты, каких-то вынікаў добрых і таких поспехаў, гэта добрая амбіцыёзнасць. А калі ось такая лезть ва ўладу, імкнуцца да яе, асабліва, што ён, я паўтаруся ўжо які раз, што ён, конечно, лічыць, што ў 20-м годзе такое здарылася, он не чакаў,
і замість жонкі мусіў бы быць ён і абраны, і лічаць, што, конечно, жонку вогуле ніхто не ведаў і амаль не бачыў, і таму толькі прозвішча сыграла как бы вот этого папулярного блогера, і таму как бы прагаласавалі за яе. А так ён мусіў бы быць. І ён гэта не можа прасціць, дараваць жонцы. Он зайздросціць, що за гэты 5 год, колькі яна павандравала, са скалькімі лідарамі пасустракалася. Ну і вось ён таксама хоча гэта ну как бы дасягнуць і вось імкнецца і імкнецца. Але, конечно, з таким я все время забываю психотипом, як ну, когда неуравновешенный тип, холерик, во, холеричным типом характера, складом, вельмі вспыльчивый, вельмі такі, як ён кажа, чувствительны, ранімы, чуть што плачаць і гэтак далей, нервуецца, зліцца, псіхуе. Гэта абсалютна такія людзі мусяць трымацца далей ад палітыкі. Я, напрыклад, хочу сказаць, што, ну, можа, не до такой степені, я таксама эмацыйны чалавек, я таксама творчы чалавек, я таксама актыўны чалавек, я таксама харызматычны чалавек. І чувствительны, ранімы, і я вельмі часто плачу і магу хутка заплакаць. Ёсць жанчыны і дзяўчыны, якія хочуць выдавіць хоць одну слезінку, нават калі какая-то сумная сітуацыя, і ў них не выдавліваецца ніводнай слезінкі. Я ведала сярод сваякоў такіх людзей. А вось я сваю маму пайшла і ў яе радню. Потому што яны, ейныя сёстры, моя мама былі вельмі такія тоже таксама чувствительныя, плаксівыя. І таму я разумею, вот такі характар гэтага сярошкі, толькі ён больш гратэскны. І нас яшчэ, ось і ліхтарыкі зажгліся. Вы побачылі, як стала больш светлая? Нават за маей спіной. Не толькі зараз ад амбасады з іхняго плота ідзе асвятленне. Вось і добра. Дык вось, не толькі я его разумею, і вось, бачыце, перабілася моя думка. Ён нашмат больш такі ранімы. Згадала, хочу сказаць, паміж намі розніца ў тым, што я-то жанчына, і для жанчын гэта тыпова быць такой. Можа, не для ўсіх, конечно, все мы розныя, но для мужчыны быць таким плаксівым, таким ранімым, вспыльчывым, ну, гэта мне нават, ведаеце, нават шкада жонку, што ў яе такі муж. Ну, не пашанцавала жанчыне. Дарэчы, калі ён быў за кратамі, асабліва спачатку, і нават калі мы трапілі ўжо ў Вільню, я вельмі спачувала гэтай жанчыне, таму што толькі сама апынулася і была ў такой сітуацыі, як жонка мужа, які знаходзіцца за кратамі. І я так переживала, і ведала, што он падрывае там здароўе. Все ўжо прадбачыла. І вельмі ёй спачувала проста як жанчыне, як чалавеку, як жонцы. Хаця ніколі не прызнавала яе ніякім палітыкам і ніякай лідаркай. Нават ні на грам, ні на секунду. Але, ведаеце, на адной імпрэзе, ну, просто ў лістападзе 22 году, не буду казаць дзе, так здарылася, што мы з мужам апынуліся, меня муж неяк падвёл да яе, і мы так вот твар у твар. Літаральна хвіліны паўтары, можа, я з ёй паразмаўляла, яна маўчала. У меня вот
я не люблю таких людей, які от з імі я їм що кажу, а ніякої реакції. Ви просто стоїте, глядите на мене і мовчите. Ну, я, користуючися таким випадком, постаралася сказати їй про геноцид білоруського народу, що режим і диктатор, що він робить. Тоді от Маша Колесникова, тільки у неї здарилася ця інфекція, опять забыла, это как называется, да, у животе там разорвался это. Ну, это вельми серьезный был диагноз, и она ледзі выжила, и она тогда трапила в шпиталі. Мы все так, я особисто вельми переживала за Марию, и я лечила, что и она может нават померти, потому что дорослые могут летальный исход иметь. І я їй кажу, що глядіть, як вони підривають здоров'я. І от, наприклад, ось Маша, все, от ніякої реакції. Стоїть і глядіть на мене. Ні да, ні нет, ні ну що. Я говорю, а ведь про гэта треба казати з усіх трибун. Я тоді ще, как бы, хотіла, щоб я на щось казала уже, з яких трибун. Кажу, що, ну, это ж, ну, геноцид. Ну, ти кажи. Ну, про гэта. Люди губляют свое здоровье и нават жыццё. Маўчыць. Так нічога. Ну, я думаю, что ёй уже про мяне казали, про моё стаўленне да яе. Я не ведаю. Дакладалі, я не ведаю. Но яна на мне просто глядела и маўчала. Вось так мы поразмаўлялі там пару хвілін. А потым мой муж спытаў, ну а як там муженек? Як там, Сярушка? Ну, він не так казав, я так казати не буду. Я буду казати так, як я кажу. Мов, як його там здоров'я? І отказ був такий. Да здоров'я-то нічого, здоров'я нормально. А ось, ну, мов, психологічно тяжко. Я була у шокі. И я вступила в размову, говорю, як это можно казать, что здоровье нормально, здоровье ничего. Ну, конечно, я говорю, ведаете, як яны там губляют здоровье. И зубы, и зрок, и все внутренние органы. Я и по мужу ведаю. А яна так индифферентна, без особого вообще хвилювання, турбування, така, альбо засмученості. Она такая, здоров'я, так от, психологічно тяжко. Ось, і от так от ніяк. І я от так погляділа і зрозуміла, і ще раз переконалася. Ну, це непробиваемый чоловік. Ну, я не ведаю, як можна такого представника мати. І просто дійшла, да і все. І вичеркнула, і викреслила свого життя вогулі. Потім, звісно, ми побачили, як виглядає муж, коли вийшов за крату. Ну, зараз він хорохориться, ось, каже, що все добре. Але поглядіть от на гэтых палідзняволеных, які вийшли 11 вересня, коли і я була каля амбасади. Ну, вони практично усі були в окулярах. Усі молоді хлопці. І такі окуляри звернули увагу. Усі, там же металічні не дозволяють, так усі такі у пластмасових, значить, оправі, такої товстої, чорної, як звичайно. І вони всі в окулярах. Навіть у кого зрок більш-менш був, вони там його посадили. Я вже не кажу про зуби, не кажу про там пячонку, стравник, ну и так далее, все органы. Застуженные, почки, по-мужчински они застужены, по-жаночи застужены. Это что, хіба это не геноцид? И, конечно, эти покуты и катования, ну, холодом, они, конечно, может, иголки под ногти не засаживают, як у середньовіччя, да, там, але холодом можно так пакутаваць людзей, і яны губляюць сваё здароўе. Гэта трэба даносіць да ўсіх. Ну, але ну, я маю на ўвазе ўсіх, это каму, заходнікам, скажите, калі ласка, ну,
поглядите, что для заходников тут важно. Глядите, уже залетают и беспилотники, и залетают эти знищальники по 3 штуки, или по 2 там. Льотаюць не 1-2 хвилины, а 12 хвилин. Льотаюць над краінамі НАТО. НАТО. И им по барабану. Я сегодня чула, что кажуть, что Макрон выказал глубокую заклопоченность. У меня питание. А что? Нельзя было знищить знищальники? Эрдоган малайчина. Эрдоган зробив такий прецедент, коли тільки він там на хвилину залетів на його територію самоліт, він його знищив одразу. І глядите, гэты боязливец кремлевский, он же смелый, покуль тільки няма покаранности, няма отказу. Любый хулиган, ну возьмите, смотри, такой, вы меня пробачьте, я зараз скажу, шипздик. Ось такий шипздик кремлевский. Ему, ось наш бы диктатор, он бы, наверное, одной долонью там шмякнул, и все. Ему бы был конец. І я тому думаю, напевно, наш диктатор так не любить, коли не разом зустрічаються. І він розуміє, що вот этой своим таким, он бы одним хуком таким, хук справа, хук слева, хоть справа, хоть слева. И усё. И кремлевскому был бы капздец. Але ён не може, бо халуй же не може своему господару хуки робить, так? Ну и просто так смешно. Все яны, вот эти все бандиты, такие, яны смелые, коли не сустракают супротиву, коли не сустракают силу у отказ и покараны, коли яны без покарання застаюцца, тады яны смелые, і тады яны могуць іншых караць толькі. Таму трэба дзейнічаць адпаведна. Ну і вяртаючыся да, ну, магчыма, да сярошкі. Калі я крыху замаўкаю і замедляю свою промову, это означает, что мимо меня идет человек, как бы люди, и как бы, ну, я крыху соромлюсь так казать, что сте. Так вось, вертаючыся да сярошкі. Прокоп'ев, конечно, мяне вельмі расчараваў, але ну, я в нем не была зачарованная, я давно уже зразумела, что такое Вадим Прокопьев. Так само такі дуты мыльны пузырь, які, не пузырь, як, ну, мыльный, як пузырі по-беларуску, да? Бурбалка, о, мыльная бурбалка. І ён любіць толькі полюбавацца на сваё краснаречие. Як ён прыгожа кажа такими фразами. Ну, малайчына, ну, хай кажа, вось у меня комары просто протягивают перед вачыма. Опять идут люди, крыху спыніліся. Карацей, ён, напэўна, вырашыў, што со Светкой-то ему не прокатывает, его пробрасывали заўсёды, вот этот самый галоўны дарацца заўсёды, як ён не пытаўся пролезть к ним да іх, так его отфутболили, и он вырашыў, што можа знайсці падыход праз сярошку неяк. А калі сярошка выдвинецца, то тады ўжо, калі ён вылезет на поверхность, калі я кажу, это если, калі б, то ўжо тут бы ён быў лепшы сябар і таксама быў бы пры ўладзе.
Ну, гэта просто непрыгожа. А што яшчэ хочу сказаць? Я хочу сказаць, што мне спадабалася з таго, што сказаў Пракоп'еў. Ну, калі я яго слухала, і што мне спадабалася. Значит, там уже ближе до конца, там или где-то в другой половине своей промовы, и он сказал, что яны хочет запросить эту Светку в свою какую-то структурку там, координационную раду, что ли, запросить, как устроить слушание, як він каже, слухання. І ще слушання до слушання, прям як у Конгресі Злучених Штатів. Ну, знайшов сравнити штось з пальцем, так? Ось, я хочу сказати, як правильно було би назвати тое, що вони хочуть зробити. Вони хочуть викликати гэту так звану былую, уже нелегитимную, с 10 жнивня 25 года, уже все. Значит, былую нібыта лідеркою, хотя не люблю гэта слово. Вось туды, каб не то, што її послухаць, а я лічу, што яна мусіць зрабіць справаздачу. Яе мусяць выклікаць для справаздачы сваёй дзейнасці. Нам не трэба баяцца гэтага слова. Все ніколі не кажуць, што яны мусяць, любые, хто вылез в какую-то палітыку, яны мусяць рэгулярна, на рэгулярнай аснове справаздачыцца перад беларусамі. Усімі. И он хочет выкликать яе и кажа не так, что это визит ее там, ну, где-то на полгодинки на годинку, так поговорить, что-то сказать, ее это дараться напишут и остальные там, и она выучит наизусть, а на какие-то пытания она уже наблатыкалась отказывать, и вот побудет, и пошла такой павой царица, як увайшла, так и вышла. Не, ён кажа, мы, кажа, може, нават дні 3, яна мусіць прыходзіць і, значыць, кожны дзень пра штосьці там справаздачыцца, даваць справаздачу. І вось гэта правільна, гэта трэба было рабіць усе гэты 5 гадоў, і не толькі раз на год. Маргарет Тэтчер чуть ли не ледзь не кожны тыдзень хадзіла ў парламент и давала справаздачу перед парламентом за свою деятельность. Ну, может, это было раз-два тыдня, раз на месяц, неважно, это было регулярно. И она давала справаздачу. Вот за этот период, раз в месяц, на месяц, так? Значит, что за этот месяц она зробила? Что было зроблено? Что и як? И они там... Я памятаю, як на інтерв'ю казала, што яна ў той дзень, калі шла ў парламент на справаздачу, яна нічога не ела, она выпівала толькі раніцай чашку кофе і выпівала одну вітамініну С. Ну, С, каб падтрымаць арганізм і мозг, і каву, чашечку одну, і все, нічога не ела. А чему? Она казала, когда человек поесть, то у него выделяется все, и он тупеет, мозг заплывает жиром от ежи, и тогда и соображалка, и дрэнна працуе. А на голодный стравник вострое мышление, и тогда, а чему она так? Тому, что ёй у парламенте мало там не казалось. Ёй эти чальцы парламенту с обеих боков задавали такие острые пытания, спонтанно мусила, нечаканно отказывать, а не так, что загодя раздают, раздрукуют пытания, которые будут заданные за 2-3 дни. И она все, ей напишут отказ, она выучит наизусть, подрыхтуется и будет ведать уже, как на всех интервью робится. И правильно Прокопьев кажет, что любые интервью – это не интервью. Яна ніколі, гэта Светка, ніколі не кажа спонтанно у прамым эфіры. А я бы яшчэ дадала, і не толькі вызваць на справаздачу за тыя 5 гадоў, это зараз ужо
Пусть яна адказа перад гісторыяй, што яе ждзе. Правильно казаў Пазняк, яе ждзе турма, можа. Яна таксама нарабіла штосьці, так? Яны са сваімі этімі вот атачэннем сваім. І каб гэта задакументаваць, зафіксаваць, яна мусіць прыйсці за вот эти 5 год зрабіць справаздачу. И не только так тоже ветливо и уважливо послухать, так это подыграть, потакать между собой, ну, великий дяку и пошла, як пава. А задавать вострые пытания с целью потопить человека. Она хай выкручивается. Вот так треба робить. И все это показывать у наўпроставым эфиры. Камар. Калі мы вернемся да Маргарет Тэтчер, то яна вось гэты паседжанне ў парламентах транслявалася па тэлебачанню у наўпроставым эфіры. Гэта вельмі важна. Вось гэтыя так званыя слухання, я кажу справаздача гэтай сведкі ў КР мусіць транслироваться у прамым эфире, а не так, як зноў там сами соберутся и между собойчик. Мусіць быць прамая трансляцыя. І ніякіх подказок ні ад каго. Вось яна, як кажаце, лідарка, вось яна мусіць адказваць сама, самастойна і адна. І ў наўпростым эфіры. Все, гэта так. І любыя іншыя, хто бы ни был, таксама мусіў бы так рабіць. Вось так. А калі гэта не будзе так, грош цена таким слуханням, таким КРам, таким офисом и таким междусобойчиком. Ніякі это уже не офис, это просто нелегитимные, недемократичные, незаконные какие-то группировки и группки людей зараз. С 10 жнівня 25 года. Я гэта сцвярджаю. Ніякая тая канферэнцыя не мела ніякай юрыдычнай і любой сілы, і яны нелегітымныя. І апошняе, што я хочу сказаць, вось сёння мне таксама YouTube парэкамендаваў, і я праслухала у Кісельова Евгения Кісельова Наталью Радину. Ну, все вы, конечно, ведаете, но, может, внутри краины хтосьці не ведае. Наталья Радин, это журналистка, и она кіраўніца такого сайта Хартия 97, Charter 97, да? Вось, якая давно знаходится за межой и гэтак далей. Ведаете, я так ставилася, ну, ведала и все так. А сегодня послухала и просто зразумела, что вот гэтая жанчына, Наталья Радина, могла бы просто-напросто стать прадстаўніцай Беларусі і беларусаў на міжнародным узроўні. Абсолютно гэта адказна кажу. Па-першае, калі мы возьмем яе біяграфію, колькі я памятаю, Наталья Радина таксама даўным-даўно змагалася з рэжымам. Калі я казала у сваім папярэднім рефлексія плюс меркаванне, глядзіце мае папярэднія відэа, калі я казала, што калі гэтая сведка толькі ў 20-м годзе ввогуле адкрыла для сябе краіну Беларусь, а праз 2 гады там беларускую мову пачала адкрываць, то мы ўжо даўным-даўно, уже з 94-го года, а яшчэ раней, любілі Беларусь, ведалі і змагаліся з гэтым рэжымам і за Беларусь. І Наталья Радина таксама гэта рабіла. Я ее бачила на ўсіх мерапрыемствах, будем так казаць, мерапрыемствы. Потым яна была за кратамі, потым у нее был такі таксама уцяканне з краіны. То бок яна показала сваю паслядоўнасць у барацьбе, як і Мікалай Статкевіч. Яна шмат робіць і зрабіла. Што яшчэ мне зараз падабаецца ўжо ў Наталі Радзіна, заслужила маю павагу. Я її раней просто ведала, як журналістку, ну окей, туди-сюди. Зараз я її починаю поважати. За що? За тое,
што вось, напрыклад, у этого Кісельёва, да, яна заўсёды кажа спантанна. Яна больш-менш падкована ва ўсіх пытаннях. Яна самастойны чалавек. Яна мысліць самастойна. Ёй не патрэбны ніякія хітрыя дарадцы, якія кіруюць ёй. І вакол яе няма агентаў рэжыма. Вакол яе людзі, якія таксама такія ж змагары. І просто мы іх ведаем. Я зараз не буду называць іх імёны, но ўжо паверце на слова, так? Ну, яе нельга рэжыму, то есть няма сэнсу нават дасылаць этих агентаў і неяк шантажаваць там дзецьмі альбо неўраўнаважаным мужам, які не выключна, што ўступіў у зговар з дыктатарам. І на гэтых умовах выйшаў з-за кратаў і зараз выконвае яго заданне. Я паўтаруся, гэта мая інсінуацыя, але я не выключаю гэтай версіі і маю цалкам поўнае права так думаць, таму што я бачу, што ён робіць, як ён робіць, што ён кажа, і ў выніку ягонага асвабаждзення, што потым здарылася. Залатыя запанкі, вы лепшы кіраўнік, і чуть ли не ввогуле ўжо. Вось это была мэта. І яшчэ зняцце санкцый з Белавія, потым я пагляджу, будзе што з калійкай з этой, і ці адкрыецца амбасада. А для дыктатара такого ж амбіцыёзнага, гэта проста, он марыў пра гэта ўжо ўсе тут апошнія колькі гадоў. Каб вярнулася амбасада, каб яго называлі прэзідэнтам, его прызналі, і хто прызнаў? Менавіта Злучаныя Штаты, менавіта вот гэты прэзідэнт. Зараз, калі ўжо сорамна нармальным людзям, сумленным, думаючым, прагрэсіўным, сорамна мець стасункі, мець какие-то камунікацыі, мець какие-то ўзнагароды, падарункі, і ввогуле, з гэтым так званым новым старым прэзідэнтам Злучаных Штатаў, калі гэта ўжо не толькі непаважальна, але і ганебна. Нашы імкнуцца. І хто толькі можа марыць пра каб вось мець стасункі і штосьці з гэтым прэзідэнтам. Вось такі дыктатар. Наш доморослый диктатор может такие, ой, красивые собачки побежали, пригожие, две, девчина с ними пошла. Вот. И только такой диктатор доморослый, как наш, такий же амбициозный, зайздросливый, помстливый, может марить, мець стосунки с таким же. Разумеете? Ён же будує диктатуру в Злучаных Штатах. Глядите, я першая назвала это, я першая сказала, что ніякі блогер, ніякі кавенкі, ніхто еще, или Жирновы такие умные, ніхто не казали, что пришел человек, який хоче побудовать диктатуру в Злучаных Штатах. Я это сказала першая. У меня есть это видео в моих рефлексиях. И я сказала, что покидаю только один, ну максимум 2%, что может система противовесу и демократии все ж таки неяк, ну, спыніць гэта. Но пакуль я не бачу, пакуль мы не бачым, пакуль все ідзе по пляну. І ён дзейнічае, вот такое ўражанне, ну, я маю на увазе заокеанскі новы стары прэзідэнт, ён дзейнічае нібыта як па метадичке ФСБ і КГБ. Просто робіць усё. І зараз за СМІ бярэцца, за свабоду слова, за што абраза прэзідэнта. Зараз он уже пачынае преследовать. Ну, это просто уже, ну, сорамно, ганебно и, ну, непрымальна мець стасункі. А наши так и лезут, и Сярошка лезе, и Светка, они лічуць это почетом, и эти все офисы, якобы, эти вот мутные структурки, былые. Усё лезут, так маруть об Вашингтоне, как пролезть в Белый дом.
Ось, і этот марить. Ну, просто спадари, поважане спадарство, дорогие свайчинники, ну поглядите, ці дні маю хіба рацію, ну поглядите, що робиться. Ну як ви можете підтримувати яшчэ таких людей? Як ми можемо їх мати? І пропоную, знову, моя пропанова такая, ну треба неяк, наприклад, ось 5 на 5 гадоў, 5 таких ось чальцоў, ну как бы такой, не то что урад, прадстаўніцтва Беларусі за мяжой. Що? Беларусаў за межы, беларусаў выгнанні і просто беларусаў прадстаўніцтва за мяжой. І такі, ну как бы урад. З 5 чалавек, як у Швайцарыі, у Швайцарыі 7. У нас 5 гадоў, ось так. І абраць туды путем простага большасці галасоў 5 самых годных людей, якіх мы палічым. Хай это будзе Наталя Радзіна ад жанчын, хай это будзе Пазняк, хай это будзе Лябідька. Не, Лябідьку не хочу. Хай это будзе, напрыклад, Латушка. Окей. І Пазняк я сказала. І Павел Усаў, напрыклад. Ну, больш-менш такія годныя людзі, якія володують ситуації і гэтак далей. Ну, може, ще хто, я ж не виключаю, это так, ось на пальцах одной руки. 5. Ось. Мы выбираем их, мы 5 выбираем, 5. Простой большасцю, вот, хто набере 5 большасці галасоў. А яны ўжо у свой чарод, ўжо, хоць па алфавіту, хоць я не ведаю, яны, напрыклад, з 1 студзеня 26 года адзін з іх становіцца крыху больш галоўным прадстаўніком гэтых вот беларусаў за мяжой. Значыць, на 1 календарны год до 31 снежня 26 года. Ён будзе на правах как бы маленькага такого прэзідэнціка, прадстаўніка. И мы можем не называть президентом, которого трэба выбирать, и что. И он представник, или яна представница. Вырашаюць международные, и гэтак далей, там сустракаюцца, ля-ля. Астатние так само вырашаюць какие-то проблемы. Наступае 1 студзеня 27 года. Яны, вось гэты пальчик становится, хто там под гэты прозвішча якое будзе, так? По алфавиту, да? Гэты чалавек, потым гэты, так 5 гадоў. А мы глядзім, вось за які год, калі хто з іх быў крыху галоўным, вырашаў, вот за гэты год, дзе лепш вырашаліся пытанні, хто? Вось так. Калі нас устроіць такі ўрад, мы можам на наступныя 5 год ужо, напрыклад, там, гэты нам 3 спадабаліся, да, 3, яны зноў могуць, а 2 не спадабаліся, так, 2 іншых попадаюць туды, альбо 3, альбо ўсе 5 не спадабаліся, абсалютна новых людзей на 5 год. І яны таксама, ну, але трэба штосьці вось не так, мяняць штосьці, ну, хопіць нам уже сидзець, хадзіць по колу, наступаць на тыя ж самыя граблі, и заниматься вот такой нёй. Вот и все. Ну, а на конт вот этих вот былых людей, таких вот ненадейных и не подыходящих до политики, им треба раствориться, жить своим жыццём, займаться. А Светке, ну да, треба вучыцца штосьці рабіць, знайсці працу. По своей філалагічнай адукацыі, можа выкладаць па якой на там мове. Расійскай літаратуре яна, якая спецыяльнасць, альбо беларускай. Ну, вось хай выкладае для беларускіх дзетак замежжа, выкладае, па спецыяльнасці працуе. Альбо хай ідзе ў кафэ, посуду мыць. Дзе знойдзе працу, там будзе працаваць. А як вы думалі?
Это ж не той же, что, які кажа, что я всех левой сиськой выкормил, и вообще народился президентом. Я, говорит, Дима Гордон, я не могу никем быть, я просто не могу не быть президентом, потому что я народился президентом, и я не могу, я ничего не умею робить, не могу, и я не могу не быть президентом, только я, только президентом. И что? Ну, ось так. Треба міняти коней на переправе. Час ёсць. І прапаную Наталью Радзіну. Яна годная жанчына, умны чалавек, нармальная. Яна валодае беларускай мовай добра. І яна могла бы стаць прадстаўніцай, новай прадстаўніцай беларусаў замежжа і беларусаў у выгнанні і беларусаў увогуле. Прадстаўніца ад Беларусі за мяжой. Яна вельмі дзелавая жанчына. Вось, калі яшчэ пра 5 чалавек нам рана, то вось вам кандыдатура добрая. Калі хочаце, выдвигайце іншых. Толькі не гэтага паскакуна. Таму што гэта сябры, не слухайце Прокоп'ева, не слухайце этих выдарадцаў, не слухайце яшчэ. Гэта ён і не быў палітыкам, і не являецца палітыкам, і не мусіць быць палітыкам. Гэта раптоўны чалавек, гэта масавік-зацейнік, блогер, діджэй, поэт, музыкант, хто заўгодна, толькі не палітык. І табе, Сярушка, трэба гэта разумець, ведаць і супакоіцца. Вандруй сабе па свету, зарабляй грошы толькі. На чые грошы ты? На Светкіны, на жонкіны? А жонка дзе бярэ? Ой, Еўропа, Еўропа, не сорамна табе фінансаваць вось гэтыя мутныя людзей, структуркі і даваць ім грошы, каб яны вось так вялі такі раздольны вобраз жыцця. Калі мы тут на ўсім эканомім і куды не ездзім практычна, так, вельмі сціпла, то ён так сабе, не аглядваючыся. І аўтобусы заказвае, і яшчэ можа 100 аўтобусаў заказаць. На чые грошы ты заказваеш аўтобусы для палізняволеных? За чый лік? Змагар хренаў, паўтаруся я. Ну вось, так што вялікі дзякую вам за меркаванне. Тым часам у парку ўжо амаль нікога няма, я ўжо тут адна, фонарики добра асвяшаюць мой твар. Вось, тут гулялі з сабакамі, і двое мужчын 3 разы міма мяне, такі круг рабілі, 3 разы праходзілі міма мяне, а зараз уже они спыніліся хадзіць. Так што, сябры, я ўжо адна ў парке, буду сыходзіць адсюда. Вялікі дзякуй за ўвагу і слухайце маі меркаванні і прыслухоўвайцеся. Я дрэннага не параю, яшчэ раз кажу. Я ж настаўніца былая. А былых наставников не бывает. Все, покуль, до наступных встреч. С вами была Марияна.